children, we created for you a beautiful world of dwarfs, mountains, clouds. So come and join us. Pridružite se nam v Križankah, kjer bodo oblaki iz sladkorne pene, na odru bo Triglav in sonce in srce v publiki. Zdaj sem se jim pridružil, zdaj so mi na hitro pokazali predstavo, mi se več zdi fenomenalna. Res sem že ganjen po 5 minutah. Letos imamo še band v zadnji, špilajo noro dobro muziko, res bo lepo, ganljivo, lepo bo, koliko mi čakam res.